Gelemane inzima lemnyama ebingabende bezingwe yabona zingonyama ibiqhutshwe ngumseleni belono ngalaza bethi ifanele uyosika ihlabe mkhwetha bethi yekeleni yebo umnyama babuye sabeka ifanele ucela imvula Nkosi inkulu unqabela abantu ukudonsa uma zaphuma embotsheni zomtshezi siguqe sifulele ngamahlamvu yebo ngasendonda kusuke lo msindo ukuthi lingongowani ubake ngabasedengweni nabakwakhinya uxokozelela ngabasedengweni nabakwakhinya bexokozelela idlondlo yebo ngiyabo kanjana bethi idlondlo lena yebo ngawubhula amaphiko zonke izidlondlo yebo ziyawubhula amaphiko uzingelize lasenhlungwane ngomphumbuluzo amavaka sengwegweni nawasendlodlweni abaleka bhangazeka ikhabeli mile lodwa nangasenhlungwane onke amakhaba amile ziceceleku thambekeka wena waliwayo thambekeka usitambana nangezinyembezi mhla yodabula kwaNcangaza abafazi bakwaNcangaza bawulala sibayeni njengamathole kaze amathole ayolaphi ewadlulisa kumlaba yebo bezalokhwani wafika umnika inyanda emkhonto wathi uzubagwaze nasemehlweni mntakandaba inyathi kandaba empondo zibakhenkenene abayivimbe ngamaphande emkhonto bethi umhlathuze kayisekuwela wathi sekuwela ngoba ngamakhanda amadoda washikizela yebo washikizela omnyama edondolozela ngenkendla yakhe yebe bimathatha impi yakhe wayibuthisa endlwayini wayihlaba zonke kanye namatholazo wathi waziyekela lezo mntakandaba ngezikanyoko ngezikalangazana hlaka lamakhosi wala wendlo ayade angalamakhosi. Ngiyathokoza kakhulu ningahlala phansi nabesilo. Mphathi wohlelo Program Director umhlonishwa Honorable Khawula MEC of Sports, Arts and Culture KwaZulu-Natal. Sithokoza kakhulu ukuba ubambe uhlelo njengoba uhlezi ubambisene nathi njalo siyindlunkulu nesizwe ngaso sonke isikhathi kapisa. Ngiqhubeke nina besilo ngibingelele indlunkulu yonke ekhona phakathi kwethu ukuhlukana kwabo ngezindlu. Ngiphakamise zonke izindlovukazi ezikhona kulumdolomba Mngoni. Ngiyathokoza ukuthi nawe ukhona phakathi kwethu. Ndunankulu sekela Ndunankulu kaZulu Mntwana okwaphinda ngene Shenge Inkosi uShinga nawo wonke amakhosi asendlunkulu akhona phakathi kwethu kulolu suku lwanamhlanje. Nina besilo sengiqhubeka kungesona ukuthi zihambeli zethu ziphathe imandla esibambisene nazo esifundeni nasezweni lonke. Ngiphakamisa ukukhulu ukubonga ukuba khona kwakho umhlonishwa Hlabisa ophethe ukhokta kulo lonke leli jikelele. Ngiphakamise umama uBoyce okuyena umkhulumeli noSpeaker weKwaZulu-Natal Legislature. Siyathokoza nawe ukuthi ukhona Speaker. Sekela ukuthi Deputy Minister of Science, Technology and Innovation umhlonishwa uAnn Gina. Siyathokoza nawe sekela ukuthi ukhona phakathi kwethu. Sekela Lentila Sporti umhlonishwa uHlengwa. Siyathokoza kakhulu uyancomeka futhi nomsebenzi wakho ngokomnyango ophethe.
ngingakhohlwa undunankulu wesifunda saKwaZulu Natali ubaba uThamsanqa Mphemba. Ngithokoza kakhulu, ngihlezi ngibambisene kahle kakhulu nawe sikhona lapha siyidlukulu. Sithokoza kakhulu Mphemba ukuthi nawe ukhona. Ngiphakamise MEC for Khokta umnumzane uTD Buthelezi Shenge ukuthi nawe ukhona. Ngiphakamise ngokukhulu ukuhlonipha ngisekhona lapho umnumzane umhlonishwa ubaba uZondi Mfundisi, siyathokoza ukuthi nawe ukhona. Ngiphakamise ubaba umhlonishwa uFA Rogers ophethe ezezinkece KwaZulu Natali ukuthi naye ukhona. Ngiphakamise former Premier and Member of National Parliament Honorable ubaba uZL Umkhize Khabazela. Ngiyathokoza ukuthi ube khona nanokuthi ube khona futhi ngaso lesi sikhathi sami ngazi kahle ukuthi nesilo esebuzile ubambisene naso eduze. Ngiyathokoza ukuthi ube khona. Members of the diplomatic corps from the US, Mozambique and Lesotho, siyabonga ukuthi nani nikhona. Okuyinto esihlezi sigcizelela njalo ukuthi amazwe angomakhelwane wethu bonke okwenzeka kubo nokwenzeka kithi kusithinta sonke. Siyathokoza masibona ombasada babo bekhona kanye nathi kulolu suku olukhulu kangaka. Ngithokoze kakhulu ukuphakamisa umeya waseMzinyathi, District Mayor, ukhansela uElderman PMS Ngubane Mbomvu. Siyabonga Mfundisi ukuthi nawe usemukele kakhulu nomsebenzi wakho owenzile lapha ekhaya. Lokhu ngangena esikhundleni ubuye lokhu uyibambe kanye nami eduze, ikakhulukazi uma kuza kulomsebenzi wasesandlwana Mbomvu. Ngiphakamisa umeya nokubonga okukhulu umeya uShabalala Mshengu. Inhlelo zakho ziyancomeka, kuyabonakala, sizizwa sisekhaya nazo zonke ivakashi ezisuka mhlaba wonke. Siyathokoza Mshengu, umsebenzi wakho uyancomeka. Nina Besilo, ngibingelele okukhulu ukukhetheka. Ngibonge kakhulu induna zamabutho, umntwana wakwaminya nawe Njomane Mhlongo. Ngiyathokoza ukuthi impi ihlelekile. Ngibingelele kakhulu ibutho likaZulu elingumavikela sihlalo Nina Besilo. Ngiselapho Nina Besilo, ngizawuthi nje fahla, ngiyazi ukuthi umhlaba ulinde ibhubesi ukuba liphefumule likwazi ukuthi nizi ukuthi lithini, ngoba niyazi kuningi osekwenzekile lokusagcinana. Nina Besilo,
ngenkulu inhlonipho ngicela ukuba ngibonge isizwe sonke sikaZulu ngoba enyangeni kaNtwasa ngingasho ngithi kulo nje leli viki eliphelile ngibonga kakhulu ebuthweni likaZulu ukuba likwazile ukuba libe khona lapha esigodlweni esisha saseMashobeni okuyisigodlo esisha isigodlo sivuse isigodlo seLembe isigodlo saseMashobeni okuyisigodlo la ngikwazile khona ukuthi okokuqala ebekungokuqala sikwazi ukuba senze umkhosi wokweshwama elokhu kwahamba umdlokombane eminyaka emihlanu edlule. Nina besilo ngiqhubeke ngigcizelele okukhulu ukubonga ibutho elithela bakhona ngoba nizwe nje isekela ndunankulu inkosi yaseMadungeni isho ithi uNkulunkulu esigodlweni saseMashobeni yila ekhombe khona ukuthi kanye neNyandezulu ukuthi usase kanye nathi singamaZulu. Nina besilo ngibonge kakhulu bekungelula leli yabutho elalibamba inkunzi ngaleli yalanga ngibone ngalo lelo butho ebelikhona ukuthi uZulu usenamandla nakhona namhlanje ngoba akukhongozi evelile noma okubi okwenzekile konke kwabazibusisa kusuka kuyo imvelo imvula nokuduma kwezulu kwabonakala ukuthi umkhuleko wethu siwuZulu uhambe kahle. Ngithokoza kakhulu ngalokhu ebuthweni amavikela sihlalo nina besilo ngithokoza kakhulu ngalowo msebenzi kwasebenzeka ibusiso zikhona nina besilo. Nina besilo ngiyumsamo kaZulu umsamo wedlukulu ngingasho ngithi kusukela kuleli viki esisuka kulona ngiyanethembisa konke kuzibusiso kuhle kakhulu. Ngiqhubeke ngithi umkhosi wokweshwama ubaluleke kakhulu lo mkhosi. Angazi ukuthi uNkulunkulu yini asibonisa yona noma zona ezinyandezulu ngoba lo nyaka ufane ngqo nonyaka ka1879 mhla uZulu unqoba entabeni engcwele. Nina besilo ngisho lokhu ngoba kwakuyizo lezi insuku la khona iNgonyama yaphaka impi yaseSandlwane. Wawungakapheli umkhosi wokushwama nabesilo kodwa oyindlebe ikhanyilanga babazi ukuthi ngaleso sikhathi uZulu usemkhulekweni futhi uZulu ugonqile. Bathi abasihlasele sisemkhulekweni. Nina besilo kwafana ngqo ngoba kwakumele ukuthi ngaleso sikhathi impi yaseSandlwane ihlasela ngoba nisazi isilo ucetshwayo ukuthi wayengathanda ukuthi ephake impi engabi phakathi kwayo. Uma nikhumbula impi yasendoda kusuka isilo ucetshwayo
wayeholela izigoza phambili kanye nabanye babatwana empini yasendoda kusuka nabesilo. Kodwa ngaleso sikhathi idlukulo nosiko benqaba ukuba ingwenyama iye esandlwana ngokuthi yayigonqile ngazo lezi ikhathi. Kwamele ukuthi kube yibutho eliyobhekana noNdlebe ikhanya ilanga esandlwane la ibutho lafike lanqoba. Ngalokhu Zulu ngifuna ukugcizelela, ngifisa ukwenza isigcizelelo sokuthi umkhosi wokweshwama uyini, ngoba sanqoba ingoba sasisuka kulowo mkhuleko lona engikuwo mina njengamanje. Ngamafuphi nina besilo, umkhosi wokweshwama awuphelile, usaqhubeka. Konke okusenzekile kuyakhomba futhi kuzinkomba zokuthi inyanda ezulu noNkulunkulu esimkhonzayo namanje usasekanye nathi. Konke kusahamba kahle nabesilo ngokomthetho. Nina besilo, ngoba nje umkhosi kade kuleli viki eliphelile, akumele ngabe ingwenyama ilapha, kodwa ngenxa yokuhlonipha isandlwane kuphoqekile ukuba ngibe lapha ngalesi sikhathi ngigonqile, ngoba idlukulu, ngoba ngiphethe nje kodwa nami ngiphethe nje. Alokhu nina besilo kangeke ngivume ukuba izinto zesizwe ezewumsamo nomkhuleko omkhulu kangaka ukuba zinqanyulwe noma zenziwe zingapheleli noma zonakale. Ngalokhu nina besilo, uZulu njengamanje usasemgonqweni emva kokuba sesishise lokho ekuthiwa uthi ukushiswa kuthi, lapho uZulu usuke sekushiswa inhlambelo nakho konke obekade kusetshenziswa emkhosini esisuka kuwo. Ila kushiswa khona esibayeni, la khona futhi uma sekushiswa uthi kumele ukuba isizwe siphinde futhi sihlangane esigodlweni sasemashobeni ukuphothula lowo msebenzi, ngoba uyobe sekuhlola ukuhlambuluka nokuqala unyaka omusha. Ngalamazwi nina besilo, ngicela ukuba ngixolise kakhulu kwabamaphepha. Ngiyazi ukuthi kuningi kade bekulinde namhlanje ukuba kuzophuma emlonyeni wami, mhlambe okuthinta ngize ngisaba ngisho ukuyisho, mhlambe okuthinta ingwenyama trust, okuthinta lona ibhange ithatha, mhlambe okuthinta usikompilo nokuphila kwesizwe indlela eyaphambili. Nina besilo, uma kuthiwa ngifakwe ingubo emlonyeni, kusuke kushiwo khona lokho alikafiki usuku lokuba ingwenyama ikhulume indaba zezwe njengamanje. Kulesi sikhathi ngisakhuluma nje ezomndeni, kodwa ezokubuswa kwezwe
ngoba ningizwe kahle ezokubuswa kwezwe hayi umbusazwe ilaba balapha emva kwami abahlobo bami umbusazwe ke lapha ngemuva ngisho ukubuswa kwezwe nesizwe asikafiki isikhathi sokuba ingwenyama ikhulume lokho kumele ukuthi kuze kushe uthi uma sekushe uthi engicabanga ukuthi ngokunithembisa nabesilo umama uBoyce ngobe khona ukuvula kwePhalamende ngicabanga ukuthi kuyobe kuyithuba elihle ngalelo langa lokuba zikhulunywe lezo indaba ngokuvula kwesishamthetho ngalokhu nina besilo ngicela ukuba ngisho ukuba ngithokoza kakhulu ngisazobuyela emuva esigodlweni ngiyogonqa ngigonqele nina ngizile nengibona nje ngehlile nasemzimbeni ngidla kanye ngosuku akumnandi kodwa ngoba ngenzela nina uthando enginalo engalifundiswa ubaba engalifundiswa isilo esebuzile ukuba isizwe kumele ngisithande ngoba siyimina siyinsila yami siyikho konke kimi namanje Zulu ngiyokwenza noma yini okumele ukuthi ngiyenze okosiko ngikwenze kuphelele konke kupheleliseke ukuze isizwe siphile okungithuse kakhulu ukuthi lo nyaka ovele wafana nse nalo wasesandlwana u1879 ngokweshwama ngoba phela kubukwa unyezi bese besho abantu abadala ukuthi sekuyisikhathi sokusebenza lesi ngoba yonke into yenzeka nesigaba sakhona ngalokhu Zulu omnyama ngingaze ngithwala icala kwezinyanda ezulu nasemakhothisini amadala ngikhulume kakhulu akukho engikushilo kuningi bekuwukuthi nginichazisele nje Zulu omnyama ukuthi sizawudibana mhla ka12 sekuyoshiswa uthi senikhulula futhi sesibopha amafindo onyaka omusha ukuba ingwenyama ikhululeke kubusizwe ukuba nezwe likhululeke ukuze kwazeke indlela eya phambili ukuba ibhekephi ngalamazwini nabesilo ngicela ukuba ngibonge bonke abahlelela umsebenzi omkhulu kangaka ngiyajabula ngibonge umnyango kamama uNomagugu wa health ngibonge umnyango wakho kabisa ukubambisana kanye nathi kuyo yonke lemicimbi ngibonge kuninonke Zulu omnyama ukuba sibambene nenkumbuzo nje ukuthi sisazilile ngalamazwi ngiyakhuleka futhi ngiyalawula ibutho abaphathi bamabutho ukuthi senze isiqiniseko ukuthi mhla ka12 siyahlangana ukuba sonke sikhululekile ngalelo langa sikwazi ukuba imisebenzi yesizwe iye phambili leyo ntuthu eyobe ishala phaya esibayeni ibaluleke kakhulu ivula inhlahla ngalokhu ngiyanithinta Zulu omnyama ukuba ibutho niphelele ngothi lwenu ukuze niye emzini wenu ethempelini lenu siyokhuleka ngiyathokoza Zulu omnyama inkosi nibusise noma senibuyele emakhaya nihambe kahle niyabona nesimo sezulu akusisona sihle kakhulu kodwa ngiyathokoza kakhulu Zulu omnyama ingathi ningafika kahle emakhaya nihambe kahle ngiyathokoza inkosi nibusise nonke amen
ngetshela umlabalaba elalingazwa umuntu lawadida amadoda lamdida ubuyela umqaphe ngonyama ladida ujika ezalwa kaXaba ngencwadi encane eqoshwe ngumkhwanazi usayitshela omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho yabadida nabasendiya abuyele emuva amandiya enike namakhanda etete izandla athi umkhwanazi udlala umambatile lapha ehlathini ebhalitho xola umkhwanazi umfudlane uyesaba futhi uyanqaba ukulahla inkosi ehlathini kube kudlwana izilwane ngezehlathi zinkulu izindaba iphuma uphoko kwelakithi kaZulu mntakandaba yenqaba inkosi engenabaphelezeli kube kulahlekelwa nayisizwe ngesikasenza ngakhona kithi kaZulu solahleka nesikaMamunga khula amageba liyashona ilanga umsindo kwingonyama trust ungowani bondaba uyavusela amakhosi yebo ukuthuthumala ngoba imbabazane isiwahaqazela amadoda nangezinyembezi ngapha ngasempangeni ivale mfana mageba lo ndaba ine affidavit iyakuba ngidlaba umthetho ngisho kwena ke wenkwezela yakithi enkunzana abayikhiphe enqunu lapha endlini ngoba bebangela amahlaso bathumisa uZulu ubomvuza igidigidi kanti okandaba bengenamali bambangela amanxeba ngeke ukuthi ungala sifike kuseshaya umthetho ondini saphuma leyo shona ilanga iyasipheka yasithulula imbabazane emahwanqa ngomqungu amaphepha ithumisa uZulu selenza licala kwela kubo kaZulu ngoba ethatha uthando yise ezalwe emazimeleni ngamshovele esizibeni isiziba sasingabhudi umuntu ndaba sasibhukuda umuntu ngoba lokho endlini kokantuswa hamba mageba uyabizwa eshaya umthetho ondini kwankomonye ubizolo kwekhuluma ngengonyama trust isigwembe sikandaba esigwegwe izindlela ngezotheku unozila abafazi ngenduku yethusi avuka uMangcobo uMangcobo yahlupheka ngonyama akana sicathulo ultaba ngocetshwayo naku umhlasi yahlonipha inkosi uShaka lapha esikhulweni sendisi hlanga lomhlabathi wena wendlovu wena wendlovu bayethe hlangalezwe hlangalo umhlabathi siyathokoza kakhulu lapho ngibhubesi siyathokoza.